Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u današnji video. Znam da volite gledat haulove, ja ih volim snimat. Sad sam baš gledala da namjestim kameru drugčije, da sam i ja u videu, ali sam skužila da je ipak uvijek najbolje kad ovako iz ove perspektive snimam haul, zato jer nekako najbolje onda vidite proizvode. Želim još jednom svima dobrodošlicu poželiti i zahvaliti se svima koji me prate i gledaju videe. Danas sam bila najprije u Lidlu i onda sam radi jaja išla na tržnicu jer u Lidlu nisu domaća jaja i na kraju na tržnici nije bilo kod gospodina kamo ja uvijek kupujem i morala sam uzeti od jedne druge gospođe i ispale su me još skuplje, 3,50 eura za 10 jaja. Na tržnici sam uzela i 3 luka i pola kile blica, blica mi je predivna. Za ovo i ovo zajedno je bilo 1,5 eura. To je to što se tiče tržnice, tako da možemo krenuti dalje. Odmah na Lidl. Sok od jabuke. Njega jako često kupujem, skoro svaki put. I od sokova, to je jedini sok koji kupujemo. Cijena je 1,79 i odličan je i zdravi. To sam uzela samo zato jer je bilo na sniženju, a iskoristit će se. Bila je cijena 35 centi. Duplo je bilo na sniženju, znači oko 2 kune, inače bude 4-5. Uzela sam 2 čokolade, jer ću njih koristiti za radi kolačića i tako. Čokoladu rijetko jedem, a kad jedem baš onu fondente koja ima 80% kakaa ili 70%. Tako da ovo ću koristiti za kolačiće i to, a bile su jeftine, svaka nekih 58-9 centi, tako da 2 odmah. Uzela sam 3 mandarine, čisto da isprobam kakve su. Malo luka, 5 velikih. Ovo smo dobili besplatno, na kupon plus, inače je cijena 0,99. Nisam mogla vjerovati kad sam malo vidjela, odmah sam uzela 2 zato jer ih tražim već mjesecima i kod nas ih nigdje ne može kupiti u cijelom gradu u niti jednoj trgovini. Gledala sam na internetu, ali užas. Da mogu vratiti vrijeme ne bi nikad kupila taj mop i stalno treba tražiti te glave i skupe su. Ovo je bilo još i jeftino, 6,99 za jednu. Odmah sam uzela 2 i sad sam na miru par mjeseci, barem možda i 3 mjeseca. Uzela sam malo vrećicu za koristiti za smeće i tako za potrepštine. Inače uvijek kupujem onaj pršut, uvijek isti znate u Lidlu, ali ovaj mi se činio jako lijep, baš tamna boja i drniški, to svi znamo da je jedan od boljih pršuta u Hrvatskoj. Ovako je pakiran, ovo je bilo 3,70, znači ovaj paket. To ću odmah sad probati s domaćim kruhom, aj naješću se. Fuzili sam uzela samo zato jer su bili na odličnoj akciji, znači 6,78 i još je tu više, znači tu je 600 grama, a ne 500. Odlično, znači u eurima to je manje od eura, to je jako odlična cijena. Odmah sam naravno uzela 2, jer mi ćemo to sigurno brže pojesti. Isto tako s mlijekom, to sam vidjela isto da ima akciju, znači cijena je 5,88 u kunama, to je 0,78 eura, a inače je, evo vidite, inače ne kupujem baš svježe mlijeko, ali znam da je zdravije i bolje i kad je već takva prilika uzela sam ga, traje još 2-3 dana, taman ćemo ga iskoristiti odmah. Uzela sam banane, ove 2 na primjer za danas, a ove neka stoje 2-3 dana taman, zato oni se jako brzo pokvare, inače dođu smeđe i ono, tako da uvijek uzmem čim zelene postoje. Skupe su, ovo je bilo 2 eura i više. Špageti, uvijek isti, zato uvijek vam preporučam ove, odlične su. I uzela sam ove maramice, cijena je nekih 1,5 eura, oko 11 kuna. Baš me zanima kako će biti, imam neke iz DM-a, ali nisam baš ekstremno zadovoljna s njima i posušile su mi se.
I 3 mlijeka, ovo je bilo najjeftinije na akciji, to će mi biti tako za kolače i to. 4 i nešto u kunama, znači to je malo više od pola eura. Odlična cijena. Ja sam full zadovoljna. Mislim da sam završila sa ovim haulom, da sam vam sve pokazala, da nisam ništa izostavila, to je najbitnije. Nadam se da ste opet nešto naučili, neku pouku našli, kako paziti na takve cijene, odmah kupiti više kad imate takve prilike, jer pašta i takve stvari se uvijek troše. Nadam se da ste uživali isto u drugim dijelovima haula i općenito u ovom videu. I vidimo se brzo. Danas ćemo zasnimiti još jedan, ovo je bilo samo ovako usput, možda haul nije toliko veliki, ali bitno da uvijek pokažem realno ono što sam kupila, a ne da kupujem bez veze samo za film snimanja. Želim svima lijepe dane, kod nas je jako ružno vrijeme. Ne samo da je kiša i sve mokro, nego je baš jako i maglovito, ništa se ne vidi, jedva se vozi, nema nikakvog kao onako svježeg zraka. Mislim, ima uvijek jer mi smo na selu i kraj mora, ali opet nije to onako, baš je zagušljivo, taj tlak nekako užas. Ne znam niti da li se isplati ići van danas kad je svako vrijeme, možda najbolje neke stvari obaviti po kući. Uglavnom vidimo se možda već i danas brzo. Upalite zvonce vi koji niste, tako da dobijete obavijest za sve što ja objavim, zato jer znam često objaviti isto, na primjer, neke slike samo ili tako objave, kao neke statuse i to, a vidim da to malo vas vidi, zato jer možda niste upalili zvonce, tako da vi vidite možda samo moje videe, a ne isto sve te objave, tako da vas želim i na to uputiti i možete me zapratiti na Instagramu, isto se zovem Queen Alvona. Razmislila sam čak o promjeni možda imena kanala i Instagrama, to Queen Alvona imam još od kad sam bila igrala igrice World of Warcraft i tako, to sam tad bila stavila i to je tako ostalo već godinama. Razmislit ću, pišite mi da li vam se sviđa općenito to ime. I sad, dobro da tu sad bez veze tu meljem, mislim nije bez veze, ali ok, jer sam vidjela da sam zaboravila jednu bitnu stvar iz haula, jer je bilo na tlu. U Lidlu toaletni papir, sam vam rekla, ako gledate na cijene, uvijek gledajte, piše vam točno koliko je cijena kao jedne role, znači 0,30 centi bude, 0,20 i nešto je tako. Ovi su bili danas najjeftiniji, 0,21 cent, znači po roli, i zato sam uzela taj ogroman paket, to je duplo, znači nego inače što je paket bude 8 ili 6, ovo je 16, to će trajati i mislim da sam tu dosta uštedila. Možda sam vam sad htjela još nešto reći, ali sam zaboravila radi ovog. Pišite mi opet gdje kupujete, kako štedite, molim vas da date isto vi meni tako neke savjete, da svi zajedno nešto novo naučimo i vidimo se u sljedećem, ljudi. Bye!